دو سال درباز دبن لسر گرتنا قزا شنگاله و دوروبرین وی جلای چکدارین داعشی و بوی صدمی 306,000 ولاتین ازدین وی دفری آواره بوینه باجارو کین هریمی و دناوا کمپان دا هاتینه خوجه کرن و پریجا 6 جسادی جوانجی لدروی کمپان دا جیانی دبنه سر. اوان گازنده جندانا هاریکارین مرووی هنو دبیجن جوازی دناف برا وان و خوجه هن دناوا کمپان دا هیا. خودی برآمد وی بدانا ما الكامبا چند کمپید اید کردستانی هموکا والهيكلاجي دو ورقه ونيف وزعاندن هر رئيس عائله کی دو ورقه ونيف داني هتان هو والله هي انها تباما وندايا ما تركوا كواتنا شيريني نبخذ ملفان كافلد عالمي دي نبخذ مدعي جزن ما ذي متنا قندي خسر مال وحالي خذ برا تم سعدين مرنا نفيدري بردی کاروبارین مروایتی لدهوکی جی خویا دکه کو جهن والا دناوا کمپان دا هنوین کل دروی کمپان دان جی دجین به حزا خوماینه درباره هاریکارین مرووی جی دبیجه آوارین دروی کمپان دکارن سردانا سنور قزاین خوجهی آخو بکنو دشین مفادار بن جهر هاریکاریه که مجد كامبادا هيفيغا خيفاتي مذوالانا كرافاني مذوالانا الجلك خيفات قال المامليان المامرشان البيرسيفيل كابرتي اف خلكت يتكافلا وابد بيجنكو هاري كاري ناجهنما ام هيفي رجع جيت كانوا ام حاضر هاري كاري واب كانوا سارا جيبو بين بكنتي دا وبنا كامبان دام بترشين خدمتها واب كان لدمی گرتنا قزا شنگاله جبال چکدارین داعشی و 6,444 ولاتین وی دوری کفتنه دستین چکدارین داعشی داو 1,293 کس جی شهید بوینه یندن جی تنها آوارن الباجارو کین هرمی دگل بیر اینانا یادا گرتنا قزا شنگاله و دردورین وی او دخازن هاریکارین جدا بو بهینه پیشکش کرن دلشاد هیمو NRT دهوک